Ewa, kayu dah dia pergi. Ewa, proses dengan dia. Sashimi dia mana? Ayam. Ya, okey. Aman dia. Agak habis tu. Sashimi. Siap dengan apa ni? Belum berang. Oh iya menaki, menaki macam. Ya, sebenarnya master nak. Ya. Ada. Kau dah boleh ingat ya? Nak boleh lah dia. Ya ada lah. Ya baik. Ya, dalam posisi hak. Ya paling. Kasi ngapain ko rin weekend, as ko maingay kay ile amanaki. Eu sou ia mo pola. Ai fele. Ya. Sashimi dia. Ay dia nang leo le tu ang mangi ya so ngbenga. Ya, makan sashimi ya. Si maklap na. Ya. Lah pangui aja le lah. Ya. Ya kalau ada nama Yesus. Ya, kalau kami kita jumpa. Ayo deh, beri nama nanti dia mati. Dia mati ya. Mereka pukul malu ya, nak orang bayar so ya. Ayo deh aja. Masuk ini. Ya, dia ada cukup. Ada. Kalau saya buat. Dia ada. Sashimi dia. Kalau khusus tak payah biar. Ayah. Si kue apa kemarin dia? Ah baik. Si aku si kue apa kemarin apa ini yang okey. Lagi emang ini kemana ini cari. Sashimi dia makan aja. Kau sudah kalah. Ya. Wah, kita makan. Ayah. Ay mo kan uwi yan. Nag-acting nga yun. Mabang ba? Mabalulod. Dolet. Mo kaya dahanan na. Berapa lagi nga? SMD8. Oh? Bang, ayo. Ako sa stuwad. Ada. Ingat mo pagkupo. Ya. Kamay ko eh. Ay sina relax may anak din. Ano nga yan. Dulu ay fed dulu ini corner parang ko kau mafo ka over ya. Ya. Tapi kau mafo over lo susah. Mga wifi okay daw kamay kay soda. Kalau dia mula song dulu yang bang upi kau bayar kamu. Yes, ngayon musika, bye. O ilaman nakila. Bye. O sashimi le o makuma. Ya. Kalau may aingal ya fiya yo. Malu aja ngadeng kami fight pokok. Yo mau ngadeng ngal bayaso, sabi nga ye foi. Ya biele chua. Si uso ya. Biele chua. Mo penso ikuwa ya sipuyo. Kaya fiya ngadeng fiya ya ba. So sa bawol na ya wala sa ngilo leksisina. Ya. Bisa. Kalau ya. Kalau kau nak
Apa yo kiwa sisi kiwa kemari ya Pak. Wafakal lalu. Yo. Doi. Wafakal rumah. Wafakal lalu kiwa kemari. Aku bahaya sih sedang mana ya lah. Yang aku spesial ada air bareng. I'm holding on to you, holding on. I feel like no time at all. Yeah, no love you. Di masih menggunakan ya. Ayah, mau jahit bang. Ayah memang deh. Bakulah Sema, boy. Kamu mau South Korea? Dapat mau taste deh, mana dia suka lalu. Ya, boy, yang mereka South Korea. Ya, memang dia. Kami di lokal